Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Banang penyiar susu ya kajing terikam kum keseng balang ki nong ilam jong keseng HNYF Northern Region hene kesengi kilalej ban penskam ya ke unit ke pertama jong keseng hab hoi rembong ya ke belai ke teng kum ke hoi rembong unit ha ke bahaswa jong ke jingsim ya ke jing long dekat ke bapura la yo shwa ya ke jing pencai halor ke nong rim jong keseng HNYF bat kum juru ke seneng ke kentu ya kita kesamla ki belai sim ya ke rai ban penyeso ilade syekne keseng balang Nalor kita di kot kebetamai yang dengan sengi lai don langru upa Marcus Martin ubri presiden jong keseng nan Riboh district ubala simru ya kebenta ban penskam ya kita ginong kitkam na ketika unit kebetamai uba Edil ban nongrum ubade general secretary jong keseng nan Riboh district uba Barnabas Mani ubri vice president usamla jo saya syadap ubri presiden jong keseng na Eastern Riboh circle lembat giwe ki nong kitkam bat ki nong ilam jong ketek unit ki bala sim ya ke jing penskam hak dengan sengi ki kentup ya u joyful star pangcho kumu presiden bat u Ferdinand Tron kumu general secretary lembat kiwe jikulang wala pimpun priaso ke sengi chunel bagi priyo pi ya hima pening nane berterwai pi ya kariat nane berterwai pi ya kudurio rai pangsi kentin ngidar bonong Baka sengi chunel kadai kaseng kaba kajai penriu kadai ka derkam betit ba kadai kaseng kaba nihap syong substitute syongban anda kipas 11 kila thai banyele hamadan na thai mapi ki khot jong kaseng chunel kila dei berpong uniform ban kare bani samadat ma bangini khon pasya yang hidup curi jongi Kasang chunel ladang ikram si benda la periksa nega aku kisah malam. Hoi ngishim si benda bang idegu kisah malam hanega kaya kabamta. Bat kecingnya lah coba chunel kam sebenarnya lagi isu bagi doa ki paria. Dari doa coba kecil pendulu kabangi habi pun kalau man penai persa yang ganti betul betul man penai persa yang kena us ngimpa bandam sada kiwai pak ki benda apa kaseng kami sempat bantu turoi dari tangoi maka ke kampasya maka cai perlu kosong haga jima maka cai perlu kosong hatmir jam kajik Syarono hangom sao dari mga pagkapi iban mawai pasti panyada yang diri pagkajak pendel yang inoksun iban apa iban kajik tipu manpencot ya kapri yin kami kapri nyotrap nyosko nampak mereka berkutip mentah mesin tak kapal kolom baruan penting kena ban perlu khot ipi hakaseng echelai ipriang suba papi deso hakaseng lengpa ki mensim lelade hendak kenandin ngade pai kemat ya ka khomdo shimet kenandin ngade pai kemat ya kikam peman ngade kikam yong shimet ngade takoi kre ka bangi kro mene kro Bangilong ke pelakre maka syaka kami bangking ya kita ki kenam kirti pat kiwat isti kabang mandu kabang isusi kum kinongelam sembal kamtam kum ka echima nilai be hagikam banyada ya pun usam hagipor ki pakham chua ni isko bagita ki kam kibangi ship kadai kepucuan aduh kata-kata malagi keren malagi ngihaponom pakadai kepucuan nama ngiship jing
habang imi madan banidai pun usam namar ke sorkar ke jungi dei nabdo ke sorkar ke bamunsua dei ke sorkar ke paskap menteri hoi ngiso tu ngidon hapo kariti secara lain ngiyi bagi rat kisim kihima kita kicingtot namar kimtot yang kisipa yele namar kata ngiso dei konon bakum kisem halang ngigno jinge ladang itmu manai kira cira ya kecik terput kita ki jela ki ba marhabat ke jela megelia ke jungi gila persan banon wara gila persan panida yo pun usam ubati kena ba jela megelia hadu menta kapsi peladan yo pun usam ubati kena kata kene kata kajiput turoi lane ke gijinge tu khana lamar Henry, kane giji tu khana ka bashisha. Paralo ki banya so war ka senge chuna. Nam subra ka bentro ti ya ki we ki se malam reta ko. Ka bahadu mata kam sim ka khat jram. Kam ko asu menteri kam ko asu manshimishu. Dei namar pagjat berjungi kalasa kama batala pharea. Lemba kijingmi Buntuli kisah malam lah ngira juya shimishu keluar mau kena bangkit dan kena penurung kita nama kata sobono dunia soal kisah jenis kena terang kira bat shimishu sukses wadah ya kaba ke isu kaba bandan nomor mana kaba nasokya hari ini bersuatu kayak kaba ngikir ayangi bagi kain bagi taki players beduna stamina kita ki players ki bagi pencopan handrai kan mau mat penkut yang gaji hele deh ki player basong ni priam walada nisha kan tho hagabun kiliam berita kawai ibai ba jangka brin yang terus pede bon sutu kasenge china la piksan ne ka Om kisah malang banlai suksit mereka kawai banyada yaudo usnam hababun kikap hababun giliam banyada yang kendau kusiap hababun kikap hababun giliam belum kita ki samla ramba ki banbi banyada lahap banking white king stay namun bangin king suloi lane king bom ndai banking white but king stay bila sutu kei bangakran bila suatu kei bangakran kamen sen kapasimrang wala pangweiru ilil nade what I bagijik shitham kapasipor tanki phalo tang hagi minit lanai kenta kanu kanu bajingai te tenteng ha kajing long priu kajing tuna ikum pendon kamu ya kam sing bhalang kum kalap kamai bat lese hakini kising di pementang ya kendu ya kata kajing bagi set ong yang kata unemployment, don kam don jam, ngan don kam don jam, ngan rumah sing halang, nah kata kata udah kajing bumbiang cuma kam kijam ngan rumah hak sing halang, dan rengang aku apa nong kendiat kumlia bah, apa ngirung, apa nuk ketunun sing halang, kam deh banong option, both it should be a choice, kam deh banong option nang yuk penjit kani kata, mereka bah, ngalarung sing halang kamu bakal deh jinjit ke cuma. Malah jit ngal pentikna ya ladi ada long hakano kono kedur hakano kono komru ngan kloy bandon sin bakalai pendrung ya ladi batka batru hoj don por ba bun miset penergam bakla ya kateng jung keseng ya kaseng HNYF ibu ya kaseng hakmat ya ladi ngiri hadir nrenga ong yupi bale se daga jingrung ke jungpi kan long ba ai ba kateng jung keseng kan don hadir mereka kateng ke jungpi ka met ke jungpi kadok ke jungpi kan Syah Ahmad nak minta juga sen. Om bang Indri Satri nak sen kalau pendengkam ya kakak ke jongka. Tekniak ukran apa ide itu mengelam di dalam saksuti. Nasuku bah ke jinglong priu. Nimkan nim namar bang kita ngomong tentang di priu. Bagi kenya jingluna, wei priu don lalah ke jingluna. Mereka bakungsan tolong bangun tumbe. Mar mental ada om menteri sing balang dan jit kita gibrit bejanai om tiba. Lalu pendon berius orang mana sih jaga seperti boleh. Nak kata kata minsium bah, wat lese lah dah hidung kilo jinglong, tiba tak mat yong,
kiba pensukut bakla ya ka snong ka thau jongi ka dong ka than ka jongi mere bang lirung ka seng nimbe eti nomrim ka jongka da ka penjana ya lagi da pipe ya gino gino yalam hamtam bang i phai kindia ese la dang tre sing bang i phai kindia sikino yalam nong tre borba jong blai ka pipe blai ujit ibru ko biang ko no iti ujit ibru ko duna ujit pipe ujit yo moses ko no klia priu ujit yo stol pol de ko sutom di kristan ujit yo jing ko pun jakob de ko thok syukur no iti ngai try pendekam ini nang ini jing tuna ka jong pi nang sim ba pendekam ya pi nang ba pelong jikir pu banyalam khamtam nak bentak sung borong ni bo awe ba tangkai kristen satu baru ya ka dong akan dibuat ke sini ngiro ka echolo ya om dei bagi niyo barle kam kiba persya ke ulang salang den ya dengan ko ba badong ipi ko kisipai bi jungi kiba san simti sibet mo ba pinlong apa bisim ni kada kalong kor piti ban sim na ka jingket kle mo ko om ba hap sim ta ka jingket kle kamut ba chipon ki e phila ban sa beng phila ban sa kan tho titing phila ro ban sa on wat ahim mo ko ma sai ong bor kidong kidon ki kidayam barang ba jingi bisa ong ba apa ngirong sang balang kamut silian ka gejak ila jam lupa sya bendi mo ko na ka daw ba ndi ka daw sibet ila bro na ka daw ba cha cha bereu na ka daw ba ka ba harukom ke bagi kedua akhirnya gisini kia ke ba ni kini ngang habiai akan ti ke ji mu jungi le se ko ma pi mo le se akhirnya gisini kita pun mo kita kildi ba pinjam kamtam ba pi kipan sa shifti ya kadeka umroh circle no oboirom circle kamot area